phang ke dong aputhak cherok tong me kang nipon dilaya long rai kom sai khe tumpen rakia hormukine ponno Koloni Circle Office along Longlia Pata ke claim Japan Suri Suri Atangka ARO Mondola Tumki Hang Polam Ki Keklang. Kari bilo Charlie Song Tum Songja Seke Kachipia Jai Me Kedeng Pong. Lakha Great Troxy Choteng Dhenta Hawar ke Parlo Angjok Pani Police Station a hin pen chepatri piponsi Halung Langso Lem Society a Hemalong Cherok to me padapon Jasemet non malom phangkedong po alam pen hur chudu na putak si cherok to alam the Angjok Pani Police Station ausia hin pen than pachinipon phangkedong lake komande kapach thang tap chot ahok ahak phangkedong ave lasi phangkedong amen pen komande tungke ale ke chena tumta do kokiti lasi komande hon the me bang phu rong along nang lut pustame areng hu paso sera VDP kalite police tuma phat nang birtanon pusi ausia hin pen rat aphan chuning report langkhang pen komol ka thar report Malong News hinten si nibihin pen kening jaya lamang lalu si non ki ongdung adim bangke angdong ko lampen benang an kasi thangdu kasi labang so puthak rat along si awareness labang so puthak angjok pani thana hoi bendak litum non pini kalibhiti lem sahe malong bang pen rat kadu ifan khan lo te phangke dong polam bangke pheri ranang ne la bangke kapasi thang tap mate ura batori busikulo tasila bangso puthak jong si ahok ahak kachini ne munit mate osina ki la bangso thak wang kulo tangke itu nep check pensi bakok check pensi arju bang thinai la bangso puthak se sar kumang arju pang thi bang chok nang ne theng nang ne aso arju pang thi pensi yetum ronga gamra mate sarkari gamra pan than pachini nang lapen latum han than pen VDP pan than pachini nang ansi VDP tumsi thana long ko puthat pachini thupo asila bangso putha kadu kawe asai ke claim bonje pan bangke thana pensi claim pon po lasi lasono thak mu phona laso bang lo de kedam tang anikan bang nili cheteng de dalo setame kang thilang so long so nak thak mu labang su iltum siksak labang su dokokna ko joni si lang ditam awareness program lang ken pona ko lapen pini pen lap sona taksi along along same lang ditum dampo rad bhan pachini dampo labang su awareness pidampo pen si lang tung bang lo lapen te jong si ahok lo phangdong po hormu bangke stame ahok kali ahok la mang lapulo dili pidam mila mangke kisuman jonghusu tumdu ta hai ba takai daru tumdu ta hai omane bang labang su hutur pen kumine san bakki claim je pan lahai ti matha tumdu ta hai lahai puthak lo lasi ahok ed bang phang dong kali lapen usumar lo ke chali pen chenglok hem kidu kedam kam ki chuklem pen chenglok akisung duna labang su pasung sipin je pan sipini angjok pani labang su thana pen labang su awareness program ke claim lapen nang hin pen eda karbiang nong rat phanang hin pen kupilo tham pachini poni pon labang so patha karbeng long rat phansta mini li labang su lasana thaksi lungtung lo jong si amone jong si long pustame kachini ne amone do pustame chini ne vet dat pustame alang tung ki claim ki chok chi thek donong le putang te kinep dia thai abi jong si kopini ki chok chi ki claim ki chok chi dokok putang te hala so sinep ding si ba thok chok chi theng the ben alang ne panne অডিসিটো মানে সজাগতা সভা এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম উপদ্ৰৱ লৈ পেলাই উপদ্ৰৱ অপপ্ৰচাৰ চলিছিলে এইটোক লৈ পেলাই ৰাইজক সজাগতা ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে সজাগতা সভাখন পাতিবলৈ ৰাইজক বুজাই দিব লাগে উপদ্ৰৱ লৈ পেলাই যাতে মাৰধৰৰ পৰা আদি কৰি এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ নাযায় ভালকৈ একদম ৰাখি পেলাই ভিডিঅ' বা গাঁওবোৰক জনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ পৰামৰ্শ হেৰি কৰিব লাগে বা থানাক অৱগত কৰিব লাগে থানাই কি ওপৰত যিটো ব্যৱস্থা ল'ব যেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ আইনীভাৱে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা সেই অনুসাৰে ল'ব আৰু মাৰপিট কৰিব নালাগে অপবাদৰ কৰি মিছা অপবাদটো ৰাইজৰ মাজত হেৰি কৰিব লাগে যাতে এইটো মিছা হয় কোনো অপবাদৰ নাই সেয়াই আৰু মানে সেই ওপৰতে আমাৰ তাৰপিছত এনেকুৱা এৱাৰনেছ বা এইফালে
অল আংজপানী এৰিয়া ইয়াত মানে যেনেকুৱা বালিজুৰি আছে লাংখাং আছে আপোনালোকে কি এৱাৰনেছ আকৌ এইটো বিষয় লৈ আকৌ এৱাৰনেছ কৰি যাম আমি হয় নেকি পুনৰ কৰি যাম কৰি থাকিম আৰু ৰাইজৰ সজাগতা হ'ব লাগে সকলোৱে ৰাইজে ইজনক সিজনক জনাব লাগে যে এনেকুৱা উৎপাদৰ অপপ্ৰচাৰ হয় সেইটো জনাব লাগে Keram tang durmiarni dilai rai kom sai khatumpen keton kelang mate naka checking ke padupona hut ihum I-20 ke pang theka phai AS01 AR 2221 agaria longpen suri thongkhep ne dora ke hormu yaba tablet ke longpon bangso agari aphan dimapur anat pen ke bang boma pora hutsi kenep dunno laso along rakia hormu pen bang ke thoma bang phua tuma phan sitame ingnang ponno alang lituma men lake MD Kamal Hussein MD Rakibul Hussein Lapet, Sagar Ahmed Lapet, alang litum Manipur sor pusi pangthek kono. Hanjang langsung Pendra Jepson Rongpi Report, Malong News. Poloni Circle Office Puthot Lamki ke Klangthu. Penanganar ni ke Poloni Circle Office along ARO Amondola tum hithi rupen arnisi ninisi sahem chedam chot puselam ki Klangthu. Nonabang ke kedok der arara tum amet thanga hemalong leapata ke claim ji aphan anta Mondol ARO atum aphan suri atangka pinangji puselam ki Klangthulu. Ahok pet ke kedok der arara tum amet thanga longle kai ke takache rai thip ji aphan pata ke claim ji jakong ke sarkar pensi piponlu. Lapen lahaya pata rada aphan kapak claim ji aphan si sarkar atum ARO Mondol SK atum aphan woreng tap peglu. Lapen sarkar atum bainong tap pibomlo bonta keong dung AEO Amondol ASK atum ke amet thanga bainong chibi kokta rada atum apata ke claim ji aphan damlo te tangka piwek nangji. Tangka jong si pipe te asayama si claim pipe lasa jutang ke non ke karibiang long along lit pikansi nang dokoklu. Lasan thasi Poloni Circle Office along ta kidok der arada atum along le apata claim damlo te suri atangka nang pinangji pusi ke hang dundun polam ki klanglu. Lasa alam karibi lo charli asong habar ke hadaro piatum arjulong si prenify inquiry Poloni Circle Office along AARO Joyot terang aphan pinpura lo pajirpon. Lasona ronde saipen rada aphan kachene kaholo lapen aronde pen tangka kechodun thaba jutang pawir nangji pusi hei pinpura lo along jongpon. Labang sohot karibi lo charli asong habar ke hadaro pia kongchun bang budho terang pensi Japon lo Poloni pen Probintaro report Malong News. Karbi Student Association Harghar Regional Committee pen labang so Poloni Circle Office long kahumbuni nang kolam thegala lo pani si nini aprang eletum akorte lo alang litum SK Mondol tum pani si longle pota ka chobunai ji pu pen alang litum phan SK Mondol tum akele tangka ke hang labang so puthak si pini litum memorandum nang pilo labang so yar o phan asi litum pini labang so memorandum nang ke jong dam bangala lo kibang jilang arni jong si SK Mondor pen chenglo komama lada tangka ke hang paruhum long ke inverse do natum do thukok polotang te hala bang so por ke tum isi rat mas tami pini pen awareness ki pilo mane nang le tum yo phanyong se tangka nang ke hang ko pini do kok polotang nang le tum evidence ma chibi ko recording tame made la tangka nang ke hang hut ko pi man le tum recording chibi ko la bang so evidence pa sinil tum case tame nilitum nang ki PG long nilitum charap dun po asinon nilitum labang so evidence ka beda da joine se nilitum arjulong chinidun po tame nilitum chinidun pa joilo alam jathan chodomelo asepin nilitum labang so putha memorandum pilo asigibang jilang arni ke nilitum rada tum tame pota amen pen komane mondor SK tum nyong sinang nilitum han tangka nang ke hang akile nang ke hang do kok polotang den tum karbilo charli asong do nilitum hanang pachini un anbang nilitum labang so puthak nang cerap nang cetudun po asepani si het akesa puthak tame nilitum cer evidence avida de jone si alang litum aphan tame litum alang litum tame insight hekte lo mate hemgang sam do we arona teng pa tame litum kom case tame pinu tak lo lasi lasona thayong si litum rata tum tame tangka kipi la penala ke hang atum hala sohora long si litum evidence do polotang te litum joy muchot po asinon bang alang litum pensamil tum chingki chingwai lo non hala bangso tangka ke ha akile ke ha tum tame non alang litum han akijoy pensemar pipo posini tum halam chak nang pidun lo lasi non bang ke bang jilang ni bang ke la bangso Circle Office andara lo komane SK Mondor tum yong si akile tangka ke hang dola dokok polotang te litum hin pen ke sodak ing sai ponang kok
Renify inquiry karbi lo charlia song inghan lang sorupia tum songja seke kachipia jai mek patupon. Labang so jai mek bokajan CCI auditorium hall long si pamanpon. Labang so jai mek along alhisar pom manpen IM surjorong phar chetong dun. Lason se karbi lo charlia song abidisar laichan ingleng mepu Thompson rong pi kongchun bang sumiti mung penceng lokatum ta chetong dun. Labang so mek karbi lo charlia song inghan lang sorupia mepu raju ingleng penseme cipahem pupon. Me along jasemet karbi lo charlia song asongja a ot apuna puthak Chitan Chimum Pensi, Siki Ajay Meg Pachun Pon Hanjang Lang Suben Egyptian Rong Pi Report, Malong News. Yes, leadership training puthak. Ini teman kami cuma apa? Operasi rangki nanti kado kami pastani, wa karbiang long kilang arab pastani operasi karbi lucana song mahin pen abang pajalo. Niltum pini karbi lucana song bokojan district committee pen. Labangso leadership training kibinang kok alam thege labson hello je karbiang long stami student atum padang te non owe kimi ariso ija atum lo kachali aprangsi thek vek nangji lapen lo kachali abe polodang te khai stami latum jirai kom theke lapen peer the along competition along di dunia dari posi pini lahai education na putak nitum pinang kita giding tu pen nitum pini jingwai polo aprang kibang ji pan ansu se loka jali ke paprang dun je pan padang de karbiang long sami hemprek long lelang lasi hemprek ki palong dap je pan lasi pini ahok pet pen jingwai pot nanti tumlah kalau di luar dia song men just semet lah araki hormu ki coba tak nanti tum hin pen kopi ko ana sai klem ponji la pen pipi klem ponji nilitum kalau di luar song pen kita tang pors tami dak bokozan nalong nilitum pinang adilar la drugs kicu adilar roba sami pinang nep pensi polis arideng sami nilitum hodai ponlo lapien non kibang jilang stambi netum labangsu drugs abang ke netum kupalo awareness tabi netum claim onji lapen jongsi mithang ariso ijang dum sami labangso akicho drugs kicho lapen kirimang do pulutan tengte netum nepsi alang netum fan aku polis ari deng sami netum hodai onji lapen labangso environment capability pasami netum karbi lucale song da bokojan district committee ahin basami netum unada bangki body ponji nanti lah kulat malom idnut bahini mate loson pinaan kitek ponlong do la school dun bom pen school addressing thang pen pine biris sikhor pini loson kachu nam tum ta do lasi babang so buthak nanti tum kulat ki bi phan pi pachini la so chatai pen ahok no labang so lam thes tame jet school pen kulat labangki pinangana distance donangji lasu puthak bang niltum ki claim pontang bang ki ave sapi niltum lasabi Inoda thanbang oda teng kedo thek thia jok sarkar atum pena boreng pasang ponko inoda thanbang od kedo thek thia jok phoba alang loka chathana sopia phan lam juno pen loka chingki alam call recording kaware la jok phoba thanbang od kedo desi pamek prok jok non ke aboreng ta sarkar atum pen pasang ponko tang malam so choklem her jok potmasar puabang dunang le thanbang od kedo thek thia jok non ke hemtot nang lai laso alamo konat lo tangte labang so alam ki keklang lakin nithom pli aprang alam Gopur Higher Secondary School along Athanbang Potmodutta Pathanbang Inut alang loka chothana sopia phan phone lo se minute kep so se chingkilo lapen ka chingki sekta thanbang oda teng kalisi jumime junul se sopia phan chingkilo lapen au sopia phan ka chingki nang ni alam anta palil lablo laso ka chingki pot call recording viral desi afike hor nang 14 do laso alam ingdang bom se asam sarkar along anta leroklo laso phi laso ot kemima thanbang Potmodutta phan sarkar atumpen aboreng pasang pon koklo mate suspension bi koklo labang so alam Assam Education Minister Dr. Anos Bego amethang masi pangdak pono news desk report Malong News হাবু তবু খাই কত কি হল মুখ দা আরে ভাই তুমি প্রেম কৰা কিবা কৰা নয় মা দেউতা ওচৰত আছে নেকি নাই নাই শুনা তুমি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব নালাগে তুমি জাষ্ট
12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰি নিজক কোনোবা এটা লাইনত সোমাই দিয়া হয় স্যাৰ তাৰপিছত এতিয়া শুনা দেই অলপ শ্লেঙলৈ যাব শ্লেং নকওঁ মই এইটো প্ৰেক্টিকেল তোমাক ৰাতিপুৱা যেনেকে চাহ একাপৰ প্ৰয়োজন দুপৰীয়া যেনেকে ভাতৰ প্ৰয়োজন ৰাতি যেনেকে নাস্তা বা কিবা লাইট ফুডৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকে আফটাৰ বিং এডাল্ট মোক প্ৰয়োজন সেইটো ডমিনেট কৰি থোৱা মানে আমাৰ সাইকোলজি এণ্ড ফিজিঅলজি গোটেইখিনি ইণ্টাৰাপ্টেড হোৱা সেইখিনি ইণ্টাৰাপশ্যন এবজৰ্ব কৰা মানে আমাৰ শৰীৰটোত বহুত নেগেটিভ কিবা কিবি হোৱা বুজি পালা গতিকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যোনে বুজে তুমি ল'ৰা এটাক ভাল পাইছা just he is your partner. He is not your life partner. He may be forgotten anytime, anywhere, any moment. But you need sex and you have a partner. এনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যদি ভাবিব পৰা এবিলিটিজ তোমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ এবিলিটিজ টু ডু এভৰিথিং কিন্তু তুমি যদি আকৌ ভাবা খোদা আল্লাহ গুনাহ পাপ ভগৱান সেইবিলাক বায়'লজি নহয় ভাই সেইবিলাক লজিক আমি লজিকো নাজানো বায়'লজিও নাজানো আমি মাজত মানে কি ঠেকা ঠুকুলি খাই ধ্বংস হৈছো Sir, let me say, at this age there are many students that do not need that what you have said at this moment what you said to me. Okay, this is my career building. 2 years I have got from a career building. I will do whatever yes, sir. What I am saying. Please listen to me. Yes, sir. I am understanding what you are saying, but I will do. Yes, I will do it. But when my parents will allow me, and nobody will, so that as I am a girl, so that no one can point a finger on me. That yes, you have done that. I know for me it's my private life, but there are some people who will point finger on my life. As like me? No, like sir, no, you are talking from a goodwill only, I know. So but there are some people who will... no, you listen, you please ignore that people, but you are going to face some this like of problem. Why I am saying that, if you mind, I will sorry. I will make you sorry, but if you not mind, I am going to say that. Yes, sir. You should not choose. You should have not choose that kind of that a communally involved, communally encouraged university or communally. Sir, this is not communally involved college or university. You can see there are majority is Muslim, I know, but there are many students Assamese, Bengali, whatever you will find everyone. You are going to find some problems, and please. Yes, sir. I am not going to say anything anymore. Yeah. But please remind my number. Yeah. When you are in your hostel. For coming 2 years. Yes, sir. And please, what I am going to say is that please share with me your any feelings, any kind of feelings, and you have to share. You will feel something and something and something in ... So what type of feeling? I'm not understanding. You will be going to understand. You are going to understand what I want to say, but at present, I am unable to say something. And will you agree to share all your feelings with me in coming days? Because I hope, I know, you are going to make your future bright and brilliant. Okay, sir, thank you for your advice. But this is my final decision, and maybe I don't think that I will take any such kind of help from you.
But thank you for your advice, sir, and I will remind it after 2 years. After 2 years also, you may call me that, sir, I have got this. Okay, sir. Thank you. Thank you. Anything else, sir? No. Ujan dongka haba intiara datum ta lochar li awar sanyang pitha pusar karaphan kacuhang. Nejang kari bianglong along isi alamo. Isi kapa pihup ahawar laki ujan dongka ahawar. Adang litum loka charli awar sai mesen longli. Lasi ujan dongka haba intiara dapan ihum lochar li ahemati school nang jibusi cerok tokara datum pen kacuningri padopon. Kedam tanga porge haba intiara da farman ihum lochar li ahem dolo. Lapen thanta thanbomlo. Monta phike laswa charli ahem abang sarkar tum terek pon fitlo. Laswa jognon ke rada tum ke lochar li awar sai ka siksak nang do koklo. Lasi laswa kisunga puthak MLA Rup Singh Teron MSC Pencheng lokatum nang langdun cari nang jibusi kacuningri padopon. Hamren pen rostoming ti report Malong News. High school kibian kan mang ke hilhe dan ning udah lot. Amat high school bang ke dak aprang ke hang pisuk lo lapen aku hala iem la sut iem cubom lang Rup Singh Teron bang amat asu teng ke amen la kalipu. La kalipu long ken tum aku hala dak asu te kongres tu bom pula. Amang ke la lo la si la so ahut amen lar nang plo bor puri cup si ir. Bor puri cup ir lo amat ahem Richard Hanse bang tiket long dun ji minit pu. Man sing rong pi MLA la so hut. Si la so ahem na pakim. Amat Richard Hanse bang si bang blok pen ahem nang survey lo ahem nang kim lo pen master aprang inut bahenya master dulu inut ke hala haberong ganong kalo te haberong la bhim tisuk dak pensi poimen ke long hala ke thanun mipik penut aku dut lang nang than tu hala boromra bari amun pi hala nang than hala tam miu nikela suta dak ni hem adung plo hem ka sapha pini usumar kan lang ki yun pil thena niket rikulang lo ke pidun dak hem sapha usumar pi kai lang tan ni mitang tu ni sapha dun lama ke la sula ke api bang ha dak bang pon sudat hatteron rong pon dat lo la so school bang jawi dat lo la sidak rong ke kaprek kali school people sinang pareng pi pedek blok penantum kitab pinyan tanang piu lo aprang ke dex ben tan tum roi dam long lo ke thana bang fudu ha bing terong Rup Singh rong hang da than lo dak tum rong ari so pasa asuk wala amen Samson kathar lata than long lo dak pensi aku latum bang non service ke claim long lo nhiều là son lo man ke apchen ing samri la hem to padu tang tala nang litum man ke non apira hang bom ta bang pipi le nang pipi mat samri lo selam le lu puyan ma ha selam le lu puyat lo ma mate pareng lo puyat lo pun nang lang ding ke te pudu joi lo ke tang tala nang litum la abisar bing tiarong ke hang un ta bang nang pareng pipi da lo la so school ke ha la teron rong he hadak lo la so school amen pon sujeti tang tala nang litum habisar bing tiarong ke kacharli usumar phai kon dui do ji non ke bang arong te ha konan nan ye ka tan tat te thon nang el lo nona ko hadak ki dun lok ta bang krin dak au sumar pu pen yo muning bang ke tang tala dak rong pen ko an school ka hello dui kola dak pen ke halloween ke thom bak tu kilometer ke thom Sang tidi japra langso arnam lang pila penceng lok hiti malom taxi sona sai kamatum trading license kakuru gasai kete. Preni phai kreser kebarni karib yang long otonomous council taxi sona sai kamatum pen arnam lang pi japra langso sang tidi bornilja halokha santipur penceng lok hiti malom trading license doma bema pukiri kakuru gasai patupon. Lasohot penangan trading license kabia kulat atum ke kiri kakuru katum ke bang bukacini paprang dada jok kulat ing haplap si ahem patum kade. Lapen ke ong tung akula datum ke trading license che semar bang we lang lapen dua tumta renewal tuthe det lapusi kiri kakuru kasai kya tum pen than pachini la se trading license kabia tum prabjin pen cheslam nang po lapen abana tumta prabjin pen renewal asai claim nang po puta than pachini pon hanjang lang subana jip sandong pi report Malong News ande na tum pinila trading license lapen professional tax la nang check bom wang bom konat pen si pang cheng ni lapen konat tong pajut ing ni di
Pini nilitum ke ha authority pen order ting lo ha Borpathar Santipur pen non dak diu pani lupon po par ke lan ve lupin ke. Tangte nale tum la non ki check pon bomalong adhek kulat mate a hotel hai hui kibon kang hap la poson thek pon long doma. Thek pon long do la dak Borpathar pen wang cher long la so dim long ko pine adim ta la hai long e kat lab lo che bon lab lo la tum ke na phere. La nang tum wang thek lor se la hai tum ke kachibon iglo gadi. La son po nilitum pu ke dam hot ke la hai tum da ching pu lap ke. Non kachibang hot bang sinang check bom wang bom hot bang sin la tum ching kir lap. Tangte la nang tum han nang thek lor pen ka chingkir plup akulat a hotel hai hui phana tum copy reaction and pon po mate copy step deng ponik po. Non iprang kibang lang arni hutbang nilitum la check thulang aku la ke just si campaign mate ka pachini po hisab si trading license to ma ve ma la hai lo lamo kawe lo te la alang li tumanda pangkiret po lo mo authority yong si order nang pilo po te. La non nang le tum kibang bom ahud nang le tum ki check long tang adim an bang ke ado ita alu do app Kawe si ki ong ajak tum do barin lon ta la tum renew chukuri wang ve tum la si than kang lo renew chukuri nai kai ta up to date si do nai ko si than lo sop panta kawe si ki ong kabe tum la itu barinu kuri re tum nang le tum a period than kang ma than kang la son lo la iruyang bong nang li tum lai office la kam lai renew chukuri ban chukuri non next time wang lo te nili tum ke wang thugut kan de yong si abi plote nang di sonbak pine ka siksak tamne ning oyang ne usupu tangde la suang kang ilong long ni small industries mate la ita bhata pu hai hui ta do lai hui long nai tum humbi tam pen copy lo ke thek te kang long kadak ke nili tum elong do dak busy industries pune pine puri ladak bangke thanga lota ve jab ta ve la tum ke trading license ta ve professional tax ta ve la se alang ni tuman than kang lo iruyang bong yas nami office chiwangon office long lahaya lo chesumari kon kori non pusi yong si ave polote mo authority pen yong si order lo polote nili tum ke inkir nang ko Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.